nilihin pen kato koi mate isi Mirta Kemido. Mirta Kemi ke lapuson henlo El Fresco The Talent Show Season 2 nan praptin kam klang dapu. Asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang urute bang ikha rapet nang cepati dun. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Karbi's office at office hours. Dipuro supirong chedon along tanrong ker Karbi. Khotkoti bong rumarong along hempulo kimona pan karcho kecheng. Arna mapan kero karcho ang bong jaljuri ang log puta Karbi Baptist Association ingkane sekamay pi kapajud. Kardom Karbi Prime Minister long penili thare chesong teron hambir tang ton pen arjuik thang. Dipu Housing Board rong chedon along thang pli arni than rong ker Karbi rong si robisi kimi kangjang jepan arna marni than thili pen chepami. Dipu Housing Board rong chedon along thang player ni than rong ker Karbi si rong si rubisi kimi kangjang jepan arna marni than thili pen chepami kulusar paniram terang biran terang borsing terang longki top biatum si Karbi kape joamu papleng kulusar atum ating rong ker kachiki mesen lapen ningkan wang pak ningkan wang chor mesen ji rong chedon along kadogove don trok near kepra trok ando Kerong kapan kamang sutasi anak mandiran rong siru si begini senja kan itu punya kitab kiri lah. Apa ni tu kitab kiri ponke hempu ingkang nasinja lapen dari tindak cat Jonathan inglong kiri lapen te dipu lapen dari tu coklat terdapat nongli ipolo lapen dari tindak tanal cilian itu lah bukti cekemah asal itu kami juga dok polo kan sekian nah jitu than thili lahai cuma me laso mongol lokan pen jitu isi jekha dan teng tepini mongol lokan bang ini Phokep resur ke bangdeng hempu lokimon pirte kha che arni long pache ton pen bogojan sub division khotkoti bongrum arong along thang pli arni pen hempu lokimon apan karcho sai pangcheng pontang lo Phokep resur ke bangdeng hempu lokimon pirte kha che arni long pache ton dun pen bogojan sub division khotkoti bongrum arong thang pli arni pen hempu lokimon apan karcho sai pangcheng pontang lo Hempulokimon anim kirim aham phang atu mithang hemkang tiralong thang pliar ni pen lokimon apan karcho sai pangdang thang phor ni hempulokimon pirthai khache arni along pacheton pen alang lipan karchu jiaphan hemkang tiralong inghong kok anchotlo Kurisar hempulokimon arong wang pen dak khotita nang humri lo asila bangso ningkan pen ke wang pen ke labang soning kan ke adon si kardom karcu padu chot lo taga local MSC longkitimung alang lipan la pen ke juga singing ti alang lipan IM han cepa lo la pen ke thana dar khadutia thana osi tem han ceparju lo West Karbi long jaljuri Baptist monduli arong along thang hiniar ni pen ke padu sirkep angdeng ningkane sek Puta Karbi Baptist Association mai pi thang player ni mon samang pajut. Jaimek ateng pen kepadusi arnita arnama phan kerwa mai paduthu angdum kiti amai pialong Karbi anglong autonomous council chairman Horan Singh B EM Rup Singh Teron MSc Richard Tokbi IAS Barim Jai Kathar pen tribal and cultural research site Purani terang pi pen chenglong pinaan ki theki dingatum chetong dun atoko jaljuri rongkhang bongga atok lapen kacing tur bangga anjing turu elang Ofisi tame ahin pen kewang, mondoli pen kewang, according jir angkum tame dak kicugijun kadure lapuson awede jibon pusinili ning thelo tema anama kampot bang anam sisok nang thikdun thaiji
Nasi ini tumke anamhan ciki pame nangi anamalam kroy nangi lalu pulute non nilitum tame Karbi Anglong lalu ilitum sorkar under the leadership of Tuliram Ronghang Chief Executive Member ini tum tim Karbi Anglong laso tim Karbi Anglong pen Karbi Anglong lalu kiduk kila karar than ke paprang ponji kacing thur ponji Oreng awar sai pendang lok, kijunalang pendang lok, towar pendang lok, kacing thura sai amu doa na bang ke klaim ke damji fansi ni ditum cisik pon lok. Normalam so por panthina parman birta moington panik sene. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimji fansi jitam bom lo. Nangki pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahaya laben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hem ki kimalonge tata discount SD bar pensi kimpon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, citronola, ukthor pen cenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihen mo pi patot birta long wang tulom. Karbi Recho Ram Singh Ronghang pen Ronghang Rongbong along Tang Tang Po Arni, Biri Arna Madawan along Kowe, Baida Pensi, Dingpi. Hormai kichu pangchengpo. Socheng plang rapen arona jutang kason siang thun pini arnian ta West Karbi Anglong rongrang ronghang rongbong arnam pharo pen socheng amreng constituency hoi khatwi pwadi malong dengpia tawar ki panasai plut plelang kachanala pherang kya phan Karbi Recho ki thana tengke thang thang pho arnia damner ke brach tima por pen ronghang artu along ke do biriar na madawan along Karbi Recho pen Kowe Baida PG Kowe Baida pidada phi khandulia nat ke dam atowar umbaso arong arai khatwi pwadim ajo sangdampo rongrang artu plia pin popen an parta soprit omchera along riararanta hala swadi malong hormai horthai kapangri dun japan palepo ajo hadak sangdamsi adabapor thongrok bela pen arya sanghopan hako arona teng Kowe Baida pen surihina krenar keba farman dengpia tawar ki panamo pajut ponpo Dokboka Gobin Rong Pia Rong along Tang Tang Pli Arni pen kicheng si ang ding Gobin Rong Pi chikimo volleyball kachipati pangcheng lo. Dokmuka Gobin Rong Pia Rong along Tang Tang Pli Arni pen kicheng si ang ding Gobin Rong Pi chikimo volleyball kachipati cheng lo. Kadoga veterang kepso si kachipati along menchet hapdun. Yam rajuti su vidisya maipu SGB Dhon Singh Rong Pipen Chenglok Penangan Ketege Ding Atum Lasu Kachapati along Chetong Dun Yam Tisosi Kachapati Ingpu Ponlo Pini Karbi Prime Time News Abang Kilapon si Kangton Poniklo Laing Bom the Card News Channel Domi Thakme Korang Tu